Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, Kak, kita sambil laptop mana? Isu kape tumokan kau buka ya bu? Agak bahana. Agak bahana bener. Oh itu. Apa bahana? Agak. Oh Ka'bah juga di sini. Dari luar. Itu katokan Ka'bah, itu kecil dulu. Katokan Ka'bah, oh Ka'bah peta ya. Iko namanya Sudui Hajar Aswad. Jadi setaranya siko. Sudui Hajar Aswad, siko ada batu Hajar Aswad kok. Di situ ada lampu, satontang lampu, ada lampu hijau di sini. Di satontang bahu kiri satontang bahu kanan satontang lampu. Situ kita beristilam. Mangke tangan mengecup ke cembol tadi. Bismillah Allah. Jalan tadi. Siko sekarang. Kalau dulu ada garis siko, gini garis itu lah buka. Sebab orang banyak tertarung dia mencolik-colik garis itu Allah tertarung. Ini lampu deh. Le paham? Ada lampu di situ, bahu kanan sebelah lampu, bahu kiri di sudut Ka'bah. Lah satontang itu angke. Bekor de ibu-ibu banyak lata, teman. Udah lah istilah buat tuh yang di belakang. Lah istilah lo salah. Nya satontang ko baru istilah. Oh nampak orang lambai, weh. Awak lambai lo salah. Jadi awak satontang. Satontang bahu kiri je Ka'bah, sudut Ka'bah, satontang bahu kanan je lampu nan di hati tu. Baru diangkat tangan. Bismillah Allahu Akbar. Kecup. Tontang ko dikecup tarik. Nah, kita mulai dari dua. Ibarat kita dari dua masih muka. Nah, sabar tanya. Dah, lah, kita baca tanah kita dari hotel gini ya. Kita akan mulai bertawaf ini. Nah, tawaf gitu lah ya. Kita baca doa sama-sama, doa nampak. Doa masuk saja. Allahumma firli sunubi waftahli abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu masuk saja maka lah kita mulai. Kita masuk siko. Coba bu. Coba. Isu nak copet sudah. Apabila lah tiba kita di singkonan lah tiba melambai yang tiba melambai. Bismillah Allahu Akbar. Kau tahu pertama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillah Allahu Akbar. Nalah satontangnya nalun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min sarri ma sanatu abu ulaka bini'matika. Bismillah Allahu Akbar. Bini'matika alayya wa abu'u bizambi faghfirli
fil